Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, ino katawan tano amay ka kapantagan tano kapatay. Kena ubat tano di panakutusik wallah subhanahu wa ta'ala. Uguid na kapakayaad na mga karibatan tano. Na miya kalala apag-asa udi na chance sa kapakatawbat tano. So Muslim na miya kalala inam sa kapakasurga iyan, adisok na ba Muslim? Paganayron nasik sa giyang kuto ada nga pangkapatay. Na aya miya aloy yaki ini Ibnul Qayyim rahimahullah sa giyang kuto kitabian Madarijus Salikin. Na tigyan patatigyan o kita kaprila iwallah si kuta ko dan niya pangkapatay. Amay kau kita niya na. Paganero nagyang kuto kaptubat yan. Ikadua nagyang kuto adin hindi ka pag-istighfar. Ikatlo nagyang kuto kapsilubuan yan na ama na mapia sa giyang kuto ang mga karibatan yan. Ikapat nagyang kuto kapsibaran yan si kung mga tiyuba apsigedun. Taman sa giyang kuto pa man nakasugedun o sa karatal maut. Nagyang kananapat nakapakay isanan akasabapan sa karila iwallah siya kung Muslim. Akan na ubadi pa na kuto si ikwallah. Udi karo penrila iwallah na amay kamatay ka na padao kita kaprila erkaw wallah. Nagyang kuto akasimbayang erkaw mga pagaring ka ang mga Muslim. Ikadua nagyang kuto akipumang ninirarka sa rila si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo nagyang kuto adiran di kang gedebak sa mapya adiran di panganing ikwallah. Ahay Allah nagyang kaya gelebak kami mapya na bugan makasagyang kaya pagariam miya wapat. Na udi karo penrila iwallah sagyang kuto masa na adong penatsans ari lang ka wallah subhanahu wa ta'ala. Na paganayron akapalimpiwar ka wallah subhanahu wa ta'ala sagyang kuto adusang ka sagyang kuto paman na narami ke bumiyatay miyatago ka sang kuta kubur ka. Na dakar open nakagyang manuto na mapasadagi ang kutwara siksar ka wallah subhanahu wa ta'ala na pedepen at chance akapaka kaplimpiyawar ka wallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto mga karibatan ka na giyang kuto akagdam ka akalak sa giyang kuto akambang kita sa dunia. Okay. Na pednuto sa kaplalasar ka wallah siya kudusang ka hay oripan wallah amyang wapat Muslim adan yang panakutun sa wallah subhanahu wa ta'ala. Giyang kuto akargan akapagadap tano si wallah subhanahu wa ta'ala kapagamaw tano kung mga kubur tano nasung tano sa giyang kuto mahsyar nasadin sa kagdam ro Muslim adan yang panakutun sa wallah subhanahu wa ta'ala amargan nagitud ni kapagipusaw ng wallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto pama na nadusan yan. Okay. Giyang kuto syafa'a adno pama akapakapanapa to Rasulullah adna kapakapanapa to mga tuniniban na mga dedesek lagi duki pa kalangag sa Quran pamakaad na wata kami kalangag sa Quran o dinad na wata ka kaya kamano to na miya ulama na kasapa at kairan sa giyang kutaw paman na margen na maulaula sa alungan na mauri na udi karopen paman na di ropen mapupos so ando to ni ba na dusang ka kapsutiar ka sa giyang kuta dusang ka na ayam muri-puri na pakaw kita kasi kunara ka jahannam ugi nagyang kuta kapakaw kitar ka sa naraka jahannam na adem buat taman na uto sabab sa giyang kuta dang kapanakutun sa Allah subhanahu wa ta'ala na mialuin as mga tao amya wafat adayran panakutun sa Allah subhanahu wa ta'ala katitik na sa giyang kaya pusuiran sa parateran si Allah subhanahu wa ta'ala na disiran ketatap si kunaraka jahannam pagari ko Muslim babayak na muslima dikap kedai sa inam kulimu wallah panaguntamang ka si kung mga simbak wallah na gusto ka pang ni sarila si wallah ka insyaallah na miyak kalala inam sa kapakasurga ka adis mga tao adi manakuto si wallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.